Narum payu nioskum ka channel nam ta ki padba ka briu nyota. Kawai ke video ke pelapor bahala yui ya ki baterai jang ke hotel Habali ki bala sei ya katiar ke bala syatu na ka pela jang ki tourist na India ki badan kumbas sangut arngut ki sendrang bat arngut ki kintai kani kerajia ka khandai teri jong April ha Asvara Resort Ubud ke badan ha Kelusa Payangan distrik jang kari Indonesia ubri ubaring ya kani ke video ula keno baki tourist na India kilatu ya kitia na ka hotel napo ki sinduk kini ki tourist la syemru iki tawel ki sinduk saban bat kiwai-kiwai ka jingtip ka balayo la ongru bakini ki tourist kila sa ha ka resort na duk khandri teri jong April na ka banta arsni batru kilami ha ka khandai teri jong April ha ka por bale ya ka check out la syem ki batrai bagi katu ka ni kitiar ki ba dan bat papendan kam ki tourist kila ja na ka kamra kum tala pen bor ki ban khandra ya ki sinduk jong kini ki breu kitiar ki bla syatu ki kenthuk ya ki pool towel ka jingyuk kejat lani kata ka doormat ka hair dryer ki siang ki pro barhado UTV remote box ru kini ki tourist kimdan setia kata ka jing sya pensitam jongki nakadaw bom dan kata ka jing ujor syaki pulit batru bala pendek ya kani para makihi Oh, not us. We kind to you. We're not going to the police about this one. Agak pak, bagan. There is some proof. Sopir pak lu izin dulu ngurus stop lu nen. Kayaknya no. Singidang Maya, ya singit Maya. No. Ejennya tuh akunya Maya. Ejennya kan aku Maya, tapi dari reservasi nggak ada konfirmasi. Mau bayar gimana caranya kita? Kita ada posting semua. Berarti ngoyo. Just call police. Saya ayo. Sama makan.